Matematika i fizika je program namenjen slepima za učenje Brajeve notacije za osnovne simbole u matematici i fizici. Da bismo vidjeli kako ovaj program radi, sada ćemo ga pokrenuti. Matematika i fizika, popis naslova, osnovni matematički znakovi. Dakle, program je potpuno ozvučen i za njega nam ne treba nikakav čitač ekrana ili govorni program, možemo ga samostalno koristiti. Vrlo je jednostavan, nalazimo se na jednoj listi na kojoj su osnovne grupe simbola iz matematike i fizike, a na susednoj listi, kada se pomerimo u desno, imamo objašnjenje, odnosno imamo za tu grupu simbola različite simbole i njihov način kako se pišu u Brajevoj notaciji. Pa, pošto se već nalazimo na listi osnovnih matematičkih znakova, pomerit ćemo se jednom na desno da čujemo znak plus. Znači, za znak plus, ako želimo da čujemo kako se piše, pritisnemo jednostavno razmak. Druga, treća, peta. I tako dalje. Na dole. Minus, plus ili minus, minus ili plus, puta kao tačka. Vraćamo se na levo. Popis naslova, osnovni matematički znakovi. Znači, to je prva grupa bila, idemo na dole na sledeću grupu. Arapski brojevi. Ako se sada pomerimo na desno da vidimo šta imamo u toj grupi. Znak 1. Znači, imamo normalno znake na dole 1. 2, 3, 4, 5. Recimo 5. Treća, četvrta, peta, šesta. Prva, peta. Popis naslova, arapski brojevi, rimski brojevi. Za rimske brojeve imamo takođe mogućnost da vidimo kako se pišu u Brajevoj notaciji. Znak 1, I, 5, V, 10, X. I tako dalje. Popis naslova, rimski brojevi, grčki alfabet. Možemo grčki alfabet da naučimo kako se pišu na Brajevom pismu. Znak alfa. Da čujemo. Peta, šesta. Prva. Dakle, peta, šesta, pa prva. Ili tako, idemo na dole. Beta, gama, delta. I sve do omega. Omega. Vraćam se na levu. Popis naslova, grčki alfabet. Na levoj listi. Mjere za dužinu. Mere za dužinu, dakle, idemo ponovo na desno. Znak metar. Metar, pritiskamo razmak. Prva, treća, četvrta, decimetar. Prva, četvrta, peta. I tako dalje. Prva, treća, četvrta. I tako dalje sve do kilometar. Vraćamo se ponovo na osnovnu listu sa grupama. Popis naslova, mjere za dužinu, mjere za površinu. Da vidimo šta je tu. Znak kvadratni metar. Prva, treća, četvrta, treća, četvrta, druga, treća. Primećujete da iza svakog pojedinačnog Brajevog znaka postoji mali zvučni signal koji nam omogućava da razlikujemo znak od znaka, odnosno tačkice, pripadnost tačkica u odnosu na sledeći znak. I tako na ovoj listi dalje. Kvadratni decimetar. I sve do kvadratni kilometar. Vraćamo se na listu. Popis naslova, mjere za površinu, mjere za zapreminu. Zapremina slično površini. Znak kubni metar, kubni decimetar, kubni milimetar, sve do kubni kilometar. Idemo. Popis naslova, mjere za zapreminu, mjere za zapreminu tečnosti. Imamo posebno izdvojene mere za zapreminu tečnosti, dakle. Znak litar. Prva, druga, treća. I tako dalje. Decilitar, centilitar, mililitar, hektolitar. Sve do hektolitra. Popis naslova, mjere za zapreminu tečnosti, mjere za masu. Za masu. Znak kilogram, tona, dekagram, gram, miligram. I tako dalje. Popis naslova, mjere za masu, mjere za vrijeme. I za vreme. Znak sekunda, minuta, sat, dan. I tako dalje. Popis naslova, mjere za vrijeme. I tako smo došli do kraja ove liste. Dakle, na vrlo jednostavan, intuitivan način slepa ili slabovida osoba može da se kreće kroz listu jedinica, mernih jedinica iz matematike i fizike i da u zvučnom obliku čuje kako se
ti simboli zapisuju.